say của mẹ bốn hay ở nôm để nó mưa bị bánh hạt lưng mình nắng nó bây giờ dương bờ vì hết cứ đại dương bình hay nó không thể có cất cứ miền bánh hà chlong bờ mình chlong nó không bộ phận thường nằm với thế cứ chlong nó không đi sang tờ để cất ra nó không tiền mình đây tha cả này mình nắng cứ chlong nó không thể bỏ cất cứ miền bánh hà chlong lớn cả này này cứ cả này thằng này mong chạy vô mưa tam tiếc cứ miền bánh hà đấy tại chụp bánh hà để cất miếng cứ xe lùi vô như đây sao để còn plei ông pi xe mì cắt này khang lớn cắt bằng cắt lưng này khang còng đọt sật nọtแต่เราไปเรียกระดาษtới việc thu hồi xe mì rồi cắt cửa gì chỗนี้เราไปเดี๋ยวเปิดดีสงเตอร์tới giờเปิดchạy vô mưa tam tiếc ở khơi miền bánh hà đấy cứ bánh hà xe mì nè cứ lùi chỗนี้เอาเต็มlòng nói gì là mà ngay ấy bắt nó chỉ để bắt đại tiêu không mấy ơi hành phay không ông muốn chén chất về thành đoàn mệt crom này mệt từ cài dụng cái bát rô tinh nhưng mà đỏ đó tôm rú tinh đoàn nó như miên nội thế anh thấy miên nghe thằng này cái này thôi đi theo phải thoát mũi nhom tới bắt thân đừng bao nhiêu quả mau đi xuống được vậy nghe tại này khác nhóm bây cột niềm ăn đi chuyện này không không thoát một camera rồi mông chiên chút nào mình không càng nghĩ ê có cái đúng to tiếp người ta người ta dùng to trong lưng trong lưng mình cái cái gì baru mah akmal pun kita belum sakau. Akmal ni lagi belum jadi. Fine deh, lanjut. Tak,ทำไปเอาเป็นครูเองทำที่เป็นครูเอาเป็นยืนโรสมัยโรทำยืนโรครับโรทำอะไรโรอะไรกี่โรโรเฟสกินมันลุยวิดากรมไทยไม่กรมไทยงั้นลุยเซ็ตเลยเคยผ่านทุกวันอยู่จังอันที่โรลุยวันนี้เป็นสมุนเราเป็นสมุนเนี่ยก็ยังเรื่องวันมันกินต่อเป็นไงเราไปช่วยนะไม่ย่อยนี่เป็นเจ้าบอยเป็นเจ้าบอยอะไรเต้ๆกันยืนมองเราไปโรขอกินเอาไปเช็ดไทยหน่อยเราเบียร์นี่บอกเบียร์ลิงอยู่ต่อไปไงแล้วทอดได้ยังไงเลยได้อันนี้ทอดมันไงมันไปจมตัวไทยเนาะขึ้นทางโยเจียงมันเป็นโยเจียงจุกถูกอ่ะก็ทอดแต่เสียเพลงน้ำต้อยก่อนจุกย่อยด้วยนะตั้งแต่ไปยืนต่อให้คือสเปียร์คือแบบหนึ่งยืนปงแซ่เมย์มีนั่งยืนปงแซ่ขมาวมวยแต่ซ้ายแซ่ซองมวยแต่ซ้ายแต่ซ้ายมันจับที่กัดเมียนแซ่ยืนต่อให้ยืนก่อนเมียนแซ่ฟ้องยืนคือต่อประดับดอกซ้ำแต่ซ้ายแต่เปียร์โยกให้เนี่ยการปงตัวยืนคือบานปนนั้นประดับดอกซ้ำจำเป็นอะไรจักแต่กัดเมียนระดับเพียบโดคือยืนมาโดก่อนลองวิ่งแล้วมันต่อไปยืนធ្វើការតវារួចហើយឃើញថាវាគឺអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញហើយវាគ្មានបញ្ហាអីទៀតទេបញ្ហាគឺវាអាលុយខ្សែចូលគ្នាតែប៉ុណ្្នឹង